Ase ya mwa kwa babie me ya Adom TV Badwam na o hye ni nyina na ye kai wo sanshoma ya hyase kwasi da bia 3:30 na ja ya hia na ya hwe ye mofra no nti first 15 ena nra ye no won mo ewie ye ase no ma beto mo de nti ye be so ne so na ya Adom next week enso first 15 mo so ba beto mo de mo ye 30 ti ye wie a sa 30 no enipa 12 ene ye hia se wo mo competition no hwan na beka ho esro mo munya reheza ni ye omunya de tonwum akanya what ya say na ma ye ma no won mo akem de medu so no e Kennedy digital satellite 4 e wo ha wo mother romanti me cameraman Thomas se wo kone dem a TV nie washing machine nie se wonyanya no bibia abrante pa wasi so to kakra okonanim ana be me na mbo a ye ma MPs no nko anton ye so individuals ye so ye toto ye de delegates de omho de omkoko na so ama omunya so mfa so but ye se nipa omo ye sika enchene asa ye be di amanasa but so wo de to fufuo machine man business wo de to washing machine man we no so ko abetumi a wash ne ma na mebo a ye simple kra TV so odo month mu ne away a surprise odo fu bi ne ma no de Kennedy wo mesro ko tuto bi mfa ma cheche ye ho na mafia ye de ntie mu isa meda sina ene no me wo aban adwuma hefo so okay nti ena no pay mechia Ghana fo nyina mo amohwe Adom TV nyame nhira mo na de tie ne se aban adwuma hefo ene na no pay Kennedy digital satellite ka ensemode kire mu nti ebia na wo so kra ya nkra a wonya aban adwuma but ebia wo ho kani wadanfo bi unua bi ya aban adwuma nti wutie ka kire no se akwanya aba ma no wo de yesifa pay slip bra mi hu se wo gisika fi controller na enima bi a opibi asesako afi busumi bia ne atew kakra te de broche system no gradually de bi so bewura ye nya sika no bumu va metade no te betetew enti mesre police for mu tie me we ekomam soldier for mo so ekomam like security agencies no obia abadwuma ni bia nurse for obia nurse ni a wasi so ya no sa na start you please how ayo ye call je kakra ti mani na mi room na e full me na me kure abrabo achase no sa ene ebo abrabo no enti mesrew wo ya ban adwuma ni na bia wo north ho ba bi wo bono ne ahafo regions ni nyina ba bia oti region brakumase wo ba kumase akopatase branch no patase branch no ko ho no mo a wo de wawie Mr. Badwam Afisem kama wo de pay slip ene afei ene u checkbook ko wo se we are Benjamin ni ba me pe deep freezer yi akoma me yere na wo de yi nsuo me pe washing machine me pe air condition me pe we bi bia ye home appliances Kennedy Sebra na ye moa enu nti mesrew ba bia wo bia wo Adom TV ase ba bia me kasa nkasa foni na ase a ye numbers ni go fa na free me se wura patase branch no na ekọ ha ebe settle wo kumase wo oboase ho ba bia wo de kọ na ye moa o patase ye police depot nche ho a wo ba ene no atena se kama ye betete wa uhumpo no atwa wie wo enti akoba ni se ni bia unua bi tifi onya adwuma wo ya ban adwuma ni unua no so wo na ma ne chop money fa koje ne mama no fa nya adwuma na asumdwe mra fie wo yiri tifi onya adwuma wo ya ban adwuma fa ne koje ne ma fama no so start adwuma na bibia anye kama Kennedy digital satellite ye de yesi abama obibia into bia banjuma fo nkabo we ye modia medam ase afi yemra ankrankre so ebia na won so wo nkran wo kumase ade no pe but wo ho nyansoin wura shop won ku bo wani akonhoma no hu se ope deep freezer bi ope washing machine bi ope air condition bi a 4 5 ba unya ya ne ka obetwetwa ne kakra no abefa ai ekwanya ho ma usu twetwa ne kakra wo no ebedu se obetwa wie no enya ebo no ya tum mpo a entumu no enka price na obehu ye na de na wo ye den wo de no Kennedy digital satellite Accra ye wo wager old barrier kokoro bite junction so ma honye ha wo de otwentwan na traffic ne ba for ma e free by this time de wo Accra na wo koka so traffic kra ni ho enti obetumi akọ no akwakobo ni akọ no akọhwe niam egu shop nim ebia na wo no onya dwetire nhu adwuma wo mfanye minu abra ne betu TV ewe hofa call region ana ukrom ne koton
buy no better trans okra dey was special discount oh atete so to the extent say ene Valentine ebay one to be anche odofo a ebe ya pe Valentine ne hwe ope aba na oge obi hu an say wato air condition 1.5 horsepower e dey abeche no Valentine we you know woni na nko ba bia me say mu bedam amade ache ma bibia ye kama e secret na me dey ama no but sister when you say 1.5 horsepower and still na less than 3,000 wash air condition ye ho no ndu 3,000 Thomas Montobi hey me say air condition na na fa ko na kwajo die wo twen den kasa no bebre ni nyina ye wo hyew no air condition na kwe so wo dash mu na de chia no pa na wo san fro trotra adwini sisi so de bibia na abuafu ade anya abufo wo de ankran ahade wo be hia ngofo bia no pa mo so ibofu change enye ono a o da o shi order na about 2 am air condition ye de be bre aba wahu enti mo amusisi estate empo efiewurafo wo pese wo dan bo no kosora wo de wa hyeda ya fa ekon no bom dada wo be hana bo no bo abun so hwa obie dan ne kire na ekon bom dada okay dan ne kama so hu se de tie no enti be sremo number ni 0243 074 750 0243 074 750 akrafo kofodua tema obia mfre be bia wo bia so ope kon 10 20 ye begu kam di abro upe TV 10 20 ye begu kam abro fufu machine no upe bia ye begu kam di abro deep freezers enema bia ohia ye begu kam di abro otade wo Canada insist on your receipt je receipt ne fato ho say asem si a obetwe apie na yabo awo Kumasi ye wo Adom family plaza dining first floor ura house si ade bisa Cisco ase Cisco be boawo obekyekyere oniemanim ebi a TV na wo pato unya smart TV anka pe unya de ye Android anka pe unya de ye satellite ne san ye digital pe bra ye be kyekyeru mu TV no 32 inches ukodwaman so na enam 1300 1200 ba Kennedy de ye say 949 oh 949 ya tibo no so say bam 2024 action year 2024 to ade papa a ebo no ye den e wo form TV so ni da ho TV bia wo pe bia 32 inches 43 inches 55 inches 50 inches ekwa kopem be say 85 inches na if 60 inches e kon still na wo to ba kwa ni a chew decoder free na wo de aka ho because anya bia o DSTV come on, recharge so the amount. A Kennedy digital satellite 0244 385 128. Oh, Adom TV a patro rase. No, numbers no any go no. Fufu machine here dey about. Say wo twent den. Hwe e bia no waka 1,000 cedis. Obi kura je 500. But what it two more remote me CV kakra to. Bra beto fufu machine. Uto fufu machine a. Na do kusi umpotem upon adwuma 5. Ana upon adwuma 4 empokre bia onua bi tifie o maame bi tifie ma oni kan hwe ma wo na enkopem so beba na so abeto aso de bia obenya 200 cedis atofie de bia enti obehu se nanu nansa se dan na wusi na wusi se bibi na wo ya na ekoso ubeka se bia akoje aduro nya aduro na ne fufu machine to bi fama onua bi nya adwuma na wono so create employment na bibia anye kama mesre wo Ghana ha adwuma ba ko ntumi mwa wo sesi a ye wo mi enti bo modern so beto fufu machine deep freezers ni wo liters do bia bi o afi on say omo tonton supermarket omo ton drinks no so mo we omo pe fridge na so drink ni omo awu yakofa bebre dia ba wo apese osu ade pam ye de sewing machines no ye industrial ones ni bi eno de use so for fashion designer na mo use manual ones awe tailor enti misre wa bra gibi Kennedy no fe TV na se numbers ni gu ho fa na efre ibi apese obi fashion school obetimi di 2 machines a be fashion school asema me ka chiro no they say Ghana no bibia ya adwuma bra na ye mo a na bibia anye kama aban adwuma efo me sisi de ya ba amam uko weja na oba ho a ye beboa wo na wafa ne mani nyina ye se memre na so ampa ma me fa number nya wo na free na ye nye wo so 0243 074 750 0244 385 128 and a 0207 65 30 31 and a 0244 385
136 ofre ya ye bejo so bia wo panie mani bibia ye de begu ka mu di abro mo ye da mo say papa panti Kennedy digital satellite 4 na ye no mo di nkomo no mama fa birthday wish we enfem happy birthday Emmanuel Safo wo Mighty Chapel International nyankopon hira wo nyamenye okese osmosis ene abusuane pastor chief omunyina we show Emmanuel Safo a happy birthday nyame hira no onye okese kosi se obeye kese pa Val's Day na mu ane ye wono last month na mu ane ye wo na ye 5th February nyame ya adom bi apese ode ne ma bi kwa amono ne obese sha wodofo bi ade ne enwrap ma o kama emfa nkoma nipa no ba bi owo senkran ha na apese ye call Ashanti region ana ye call Western ana ye call Volta ba bi apese okobia no Ghana Post sefre won na omo wrap sa na ma no ma obi man so amono ne dry fish na apese ode call kotodwenom any ko bi no mo it is a wo pefie local de akwa amono ne a ka kire busia ne se omo Ghana Post for enye sa delivery no emma say ye UK, Europe, USA, Australia, South America, Asia ne African countries no also ubetumi ama Ghana Post for a year day amount o call Facebook, Instagram, Twitter Ghana Post GH one more ho WhatsApp one more 0542 527 004 0542 527 004 Ghana Post secured smart deliveries. Piwak Healthcare, one more 3P garlic mixture, 100% garlic. Insure bianca, who Jabian Canada. Garlic no one more trim, insure no din brown would walk come 3P garlic mixture. No numbi, na more boost your immune system, no mouse, by your bed, ya dear soon kunim, and na face, oh moja broswa, no 3P garlic mixture. Will be a more dual stroke, I was 3P garlic mixture. Shesha one more kanshi coffee sam ene kens walk sa nso kumase dani heba na Colinac ubehun 3P ewo ho takrade ye AA mensa sunyane nso Green Light Pharmacy Fre Piwak 0248 928 824 0248 928 824 and 0201 000 021 na wakope 3P garlic mixture no bi enso anom St. Andrew's College of Health asinfosu year admission nti abatan ekiri ne benche ye osuani a wani je ho se wo pese wo ye nurse ni no ne sro ye monwura mu wo St. Andrew's College of Health ye no wo asinfosu na wo mo emmoa wo no achi so say level 200 oyire wo ho public health nurse na utimi atwo so ekowanim titrume kasisia na frɛ 0546 212 637 0546 212 637 and 0242 863 658 na on St. Andrew's College of Health and Penny for Eddie and Comway Kingdom Heba ne Kingdom Home Estate any your Kingdom Garlic Bitters and a Kingdom Garlic Capsules and the boost your immune system no you cholesterol no reduce no blood pressure e wo so nom Kingdom Garlic Bitters and as a capsules now pa no one be New Kingdom Ginseng Power Capsules and memana dear and more energy different cry never you were Juma 24/7 why am pem nom Kingdom Ginseng Power Capsules no be nem wow a man dear tremendous capsules say you're white and anka or nom tremendous capsules are on our chrono now we knew Kingdom for one almost our real estate and so a home yes see dine dada and I won't permanent soon be a one sass and one cocoto fieno Kingdom for SCC no CCTV cameras where we anymore a community on its own Kania ensure a quine wo you do light in power problem if you sell more gen settings so ewo enti share a year Kingdom Home Estate ewo Bri Botanical Gardens Potemu ho eho like go to me visit we nyina umpe we opede share wo mo ekropon after latte junction no ena upe enuro no ne hospital home sini bia nso a 0536149961 0536149961 na wone Kingdom Heba ne Kingdom Home Estate for Eddie Enkomo Franco Trading Enterprise phones papa fie ene ho your Nokia Samsung iPhones ne smart TVs ahodo your Franco top tabletop fridges and a Franco air conditions no ho CCTV cameras and so womo bi
jibi bo ho wo office ene ofie ba bia wonam bia no utimi hu ne ekoso ewochi Franco phones the phone number any internet no so this a number we friend no 0246 422 338 0246 422 336 and 05 55939311 Fre call Franco Trading App Google Play Store nene warmo eni enkomo aha na brema kwan na no pay me nkomodi ahodo no me de asie Bismarck akwasinsia ye krado asem we yedika nti kwasi anso na de bebro twen na nso na homfade ne de so fosen no a na ne poppet wa so dem because ono poppet na bia nim no gine nti kwasi ene to aso e me da se